DJ Elo Music. I am Mr. Baddest, Mr. Mtare, G. Yamno, okay. Ndakuda mwaya mcheno kon bata kwete batwa ne mahure eukatanga. Dini appetite kutaura pa phone asida bros akafona ntakata. I am living in a hell. Iwo bavari kunwatate umwari wangu indoda maheo. Nekutira mbiri noshanda secondary. Ende kitchen kuvenzi bedroom. Ndingatoka tapa ipopane mpundu. Moni baba kita chero kariba. Auya farinya. The last man standing say haina. Ya, mana after mana. Tichaimirira pakopa bana. Panuke marasta ne mabantana. Ozotima efosa sina tambo. Hiwe na ma. Jikanzi jova kukombra ma Down syndrome. Dotamba koto mplaya wayo roti. Jikanzi kane mota ya utelekele. Yo, nekuti degree mazumani. Sato, takambo tunga kutenga vodka nikatenga laptop. Of course ndinodama umani. Bacho, bati andi nyenge bebiri sina big na faso. Nekuti boys, aya ndo mabaro aya kataurwa na maefeso. Machuta achitamba macheso. Aya ndo mabaro aya riguna genesis. Aya nge karbare. Okay, mfunga jeni boys. Ya, Jesu ndiye msimboti. Iwewe uritubura nditomboti. Inini ndiri chimbo ya Jesus. Amundi sema nekuti Jesu anona. Musampekeze magrasi. Anezi bigi boti rino zata pasi. Heta kuti ndivene mapasi. Anoshanda kuchupita pawene mazi. Shokora Jesu alipiki square. Anopikisa chetenga amami square. Kana ari mpepi ngamiti square. Zemaskie pop ndoda chipi square. Jesu ndiye mtunga miri. Iwo uri mkumbira skiri. Kana vende ari kutengsa